I drage moje dame i poštovana gospodo, pred gotovo sam kraj još jednog izdanja Vekerice VTV televizije, gost kojeg u posljednje vrijeme, i to srećom, često imamo priliku vidjeti upravo kod nas ovdje u studiju, poznati književnik gospodin Krunoslav Mikulanko i ovoga puta se pojavljuje i predstavlja u kudikamo ozbiljnijem svjetlu, moram priznati. Ovoga puta nije u pitanju fikcija, ali se bavimo fikcijom, bavimo se među ostalim i pojavom, opisivanjem, vrlo vjerojatno i nabrajanjem ženskih likova u fikciji. Sad, da li je to isključivo anglo-američkog podrijetla ili možda i šire, to će nam sve u nastavku reći gospodin Mikulan. Prije svega lijep pozdrav i dobro nam došli. Hvala lijepa, pozdrav vama. Ovoga puta dvije knjige, jedna crvena, jedna plava i ja moram priznati jako interesantna tema. O čemu se konkretno radi? Radi se o objašnjavanju i prikazivanju toga kako su se ženski likovi prikazivali u fantastici, odnosno znanstvenoj fantastici. Ova crvena knjiga zove se Robinja, mučenica, ratnica, spasiteljica. Zašto baš tako? Jer su to 4 uloge koje se jako često nalaze u fantastici. Ova plava pak knjiga bavi se znanstvenom fantastikom i zove se Od objekta muške fantazije do subjekta društvene promjene. Naime, žene su u znanstvenoj fantastici, ma kako god to čudno zvučalo, vrlo često bile tek objekti muške fantazije i ništa više od toga. A kako je uopće došlo do ideje za ove knjige? Pa evo, imam ovdje jednu jako staru knjigu od američkog autora A.E. Van Vogta. On je napisao još 1939. jednu priču, pa je onda još par priča napisao u sljedećem desetljeću, pa je to sve objedinjeno u ovako jednu knjigu koja se zvala Putovanje svemirskog Beaglea. Beagle je bio inače onaj brod kojim je Charles Darwin putovao svijetom, pa je zbog toga taj roman tako nazvan. On opisuje svijet daleke budućnosti, 500 godina u budućnosti. Jedan svemirski brod, 1000 članova posade putuje galaksijom i istražuje svemir. Sad, 1000 članova posade, evo nagradno pitanje za voditelja. Koliko je od tih 1000 članova posade žena? U principu, usudio bi se reći, niti jedna. Bravo, odgovor je točan. Ljudi moji, evo ga, toliko o šovinizmu. Dakle, niti jedna jedina žena, 1000 članova posade. Evo, onda oni istražuju svemir, nailaze na mnoge vanzemaljske rase. Vanzemaljci, mnogo ima vanzemaljaca, ali koliko je od tih vanzemaljaca žena? Pa opet nitko. Niti jedna jedina. Kao da je neka pošast pokosila cijelu galaksiju i nigdje niti jedne jedine žene. Ne samo da ih nema na brodu, da ih nema u svemiru, niti se ne spominju. Dakle, uopće u ovom dijelu ni u jednoj rečenici, sentenciji se ne spominje femina. Ne, nema. Dobro. Nema. Što dalje? Evo imamo još neke poznate autore. Edgar Rice Burroughs, koji je napisao Tarzana. Što rade žene u njegovim romanima? Tamo su samo da budu spašene. I ništa drugo. To im je jedina uloga. I sad ja sam išao istraživati i malo kroz povijest istraživati da vidim kako su one bile prikazivane i najviše me još zanimalo kakva je situacija danas u suvremenoj književnosti. Nešto sam zaboravio reći, malo sam pogledao i hrvatsku književnost. Recimo, postojao je jedan časopis, zvao se Zov, 1974. je izlazio, izdavao ga je Vjesnik, objavljivao je priče, stripove, razne članke o znanosti i tako dalje. 7 priča domaćih autora je bilo unutra, u samo jednoj jedinoj se pojavljuje žena, i to u toliko klišeiziranoj ulozi da je to nevjerojatno. Muškarci su samo zainteresirani za trodimenzionalni šah, samo to, intelektualnim poslovima se bave, a žena, Stella, postoji samo, ona samo razmišlja, 300 godina razmišlja o tome kako imati dijete. I onda, da, dobro. I onda ukrade svemirski brod, neki vremeplov i ode u prošlost i ukrade jedno dijete i
onda ju oni progone i kad ju uhvate, ona se odmah pokori, da, pogriješila sam, nisam to smjela napraviti. Dakle, definitivno ono što moramo reći, znanstvena fantastika, science fiction, baš i nije pružio nakav pretjerani teren ženama, iako mi je sad, evo ne znam, Zake pal na pamet Alien i Sigurni Viver, odnosno, naravno, Komandant Ripley, ako se ne varam. Tako je. Ona je više iznimka koja potvrđuje pravilo. Dakle, nije da nije bilo žena koje su bile snažni likovi, neovisni likovi, ali s obzirom da se kaže za znanstvenu fantastiku da je literatura ideja, ona govori o budućnosti, o onome što bi moglo biti, vrlo često se smatra da su ti autori progresivni, je li tako? Međutim, vrlo često su žene u podređenim pozicijama samo zato da pomažu nekome, da im se nešto objašnjava, onako u korist. Da budu spašene, kao u srednjovjekovnim pričama. Ajde, možda u fantastici, obično fantastika je u nekom srednjovjekovnom miljeu, pa ajde, čini se možda i logičnim da bi možda, one mogle biti u tim podređenim ulogama, ali nije da se i u fantastici ne može nešto učiniti oko toga. Evo primjerice Jacqueline Carey, jedna spisateljica koja je napisala seriju romana o Phaedre. Ona govori o paralelnom svijetu, fantastičnom, radnja se događa u Francuskoj, ali to se ne zove Francuska, iako oni govore francuski, nego se zove zemlja Anđela i tamo su žene potpuno ravnopravne sa muškarcima, iako se događa u srednjem vijeku. I svi oblici ljubavi su dopušteni. Evo, dakle, to je fantastika. Pa to je fantastika. Dakle, za razliku od znanstvene fantastike, možda u ostalim žanrovima, primjerice u fantasy, u hororu, ipak žene dolaze više do izričaja. Ne znam, primjerice, sam mislim oto ovi razni mitološki likovi poput Babe Jage, poput recimo vještice Kirke, poput... To je točno, ali one obično imaju dvije uloge, ili su zle, pretežito, ili su majke. Nema tu nikakve individualnosti, nema nekakvih posebnosti. I sad, ako recimo neka žena skrene sa pravoga puta, ona biva kažnjena. I kad se pokori, onda je sve u redu, sve je opet lijepo, dobije svoga princa, ona se uda i svi žive sretno zauvijek. Vječno forever do kraja života. Gospodine Mikulan, zapravo kome je ta knjiga namijenjena? Pa knjiga je namijenjena svima onima koji vole fantastiku i znanstvenu fantastiku, jer tu mogu pročitati mnogo toga o ženskim likovima. Namijenjena je studentima književnosti, stručnjacima koji se bave književnošću, znanstvenicima, teoretičarima i tako dalje. Dakle, evo, mogu... Široka publika, ali interesantno mogu i ostali, naravno, živati u samoj materiji. Apsolutno. Sad, pričali smo o tome o čemu se radi. Pričali smo, sad na kraju krajeva i u konačnici rekli kome je namijenjena. Koje smo mi ženske zapravo likove, barem neki od njih, naveli u tim knjigama? Pa, uglavnom sam se vodio za time da uzmem neke ženske likove koji su jako istaknuti. Dakle, u tim knjigama se samo onako usput spominju ovi jadni ženski likovi koje samo treba spašavati, nego sve knjige koje sam izabrao da ih opisujem i analiziram imaju ženske likove koji jesu dosta snažni i individualni. Međutim, pokušavam utvrditi da li i danas još uvijek su ti likovi u podređenom položaju. I, nažalost, utvrdio sam da najčešće i jesu. Evo, uzmemo jedan primjer. Postoji jedna serija koju je napisao Stephen Donaldson, u kojoj postoji jedan snažni ženski lik, zove se Morn Hyland. Ona je policijska časnica i nju u prvoj knjizi otme jedan pirat. Angus se zove. Ona se protiv njega pokušava boriti, pokušava mu se oduprijeti, ona nadčovječanskim naporima to i uspijeva, ali na kraju cijele sage koja traje 5 knjiga, tko ispadne glavni lik u cijeloj toj pentalogiji? Angus, pirat. On se žrtvuje, on uspije pobijediti zlo u svemiru, on je taj o kome ispadne na kraju da se ta cijela serija radila. Znači, ništa se baš nešto pretjerano nije pomaklo po pitanju kakve takve ravnopravnosti. Pomaknulo se dosta se toga promijenilo, dakle nisu žene samo da bi se spasile,
ali još uvijek imamo te takozvane očinske likove, kako ih mi zovemo. To su oni likovi koji su kao neki mentori, koji pomažu tim ženskim likovima i bez tih očinskih likova ženski likovi sami ne bi uspjeli ništa napraviti. Ali, recimo, uzmemo ovoga klasičan lik Tarzana. Tarzan ima svoju Jane, ali nije bitno što je on ima. On će pobijediti sve neprijatelje, bez obzira da li je Jane tu ili nije. Ali Morn Highland ili tako neki drugi likovi koji su opisani, one ne mogu pobijediti same bez pomoći muških likova. Da. Iako one jesu možda i u prvom planu, ali uvijek neko iza njih stoji, ili ko im pomaže, ili ko ih štiti, ili ko ih gura, ili ko spletkari iza njih i tako dalje. Čini mi se interesantno štivo, cijelo vrijeme mi se po glavi mota Igra prijestolja i kraljica Cersei, kao jedna od glavnih mutikaša koja uspije ipak na kraju doći na svoje u kakvoj takvoj mjeri. No, o tom nekom drugom prilikom, gospodin Mikulan, gdje se knjige mogu kupiti? Knjige se mogu kupiti na sajtu Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Ima tamo jedan dio, jedna stranica koja je posvećena nakladništvu i tamo se mogu onda kupiti. Prema tome po pristupačnoj cijeni, nećemo sad reći koje, ali u principu jako vrijedno, zanimljivo i interesantno štivo. Jesmo sve rekli, jesmo se sve najavili? U glavnini, jel tako? Da. To je to, hvala vam u svakom slučaju na gostovanju i na ovom interesantnom. Dakle, štivu vidimo se, sigurno sam u nekoj doglednoj budućnosti sa još interesantnih rečenica. U svakom slučaju. Malo sad na fantasy, na horor, baš me zanima. To bi bilo to. Drage moje dame i poštovane gospodo, 10 sati 56 minuta, mi smo lagano došli do kraja još jedne verzije, varijante Vekerice VTV televizije. Ostanite dalje uz naš program. Što se Vekerice tiče, sutra ponovno u isto vrijeme, ista plaža, isto more. Da onda hvala na pozornosti, lijep pozdrav i doviđenja.